Madina for eho abasem na meka we na mechere Passover aban abomodia atisika boka adwen ne man ho ene won kwa ho nti wabomodia ma contractors asi ede ato ho no ma Madina for se won fa so na meka we na enye Madina nko na Passovers ewo bi wo miamia bebre ye ka ebi Achimota La Paz Accra be che se edoso enso me ya say dodo na your madwen pa say so wo pentem akọ adwuma akọ any business bi ana say ne kanche me bi twen no na wo pentem akọ meeting no ana so wo kọ any bi pa bi ana na kwantu obi wo pentem akọ akọfa ka na ka anya manja no na wankọ akọfo ka afoforo akọtena mu antwen for so many hours ana minutes ansa na ye mane de ene na che so wo hwe benkum ni nifa na cars bi entwem ana na se so wo ye fast na otwem shortcut eno ne na ye simple emo bebre na ewo ho no mo Madina ho na we na aposifo etu omo ho egu ekrom na adofo mo me ngo video no emra na mentua so emam. About a fortnight ago, when we visited the Madina Denton Zongo Junction, this was what greeted us. The spectacle was nothing short of drama, as the Lankwantana municipal guards descended heavily on pedestrians who failed to use the newly constructed footbridge, lashing them and asking them to kneel down in full glare of the public as punishment for failing to patronize the footbridge. Nearly a month on, the situation is no different as we observe the same drama unfold before our eyes. Janet Mohammed failed to use the footbridge and now had to contend with the angry guards. I should sit down and wave. No, should I sit down and wave? It's okay. She's adamant and resistant in following through a directive from the guards. Is it the first time of using this junction? This is my first time coming here. I didn't know that if I cross here it would be some problem here. But there was a footbridge here, you didn't know about it? Yeah, I lied to say I didn't know that if you want to cross unless you climb that thing. But she's not alone. Several others who failed to use the footbridge were also caught up in the same league and asked. Exercise bi aposifo no echew se wan fa esoro ho no ma ye Passover ne so na wo nante fom ho no ma ye ma wo eye na no na bi mu ye o ma dwen se nya de o be ya papa bi kra de ka che no so nkoto kra ne ne piano si ho no ma se na hwe video ni mu no na wa san asore na so oye oga kra che yo mo na no ni fie ye ma ne nkoto no wa ma na ba bekoto e wa bonti ti enya dia wo koye oye sa de ne kra na we ena mi gina so edi aka ebisa mo se muni mu pa se mra e wo ho no mo se Passover ya aban etisika edi aye si ho no maboka si hoi e ya de a esese nka obi a wan fa so a wo be fa shortcut bia a ye be chi bia no ye chi oni ye de wo kotu mu a ana se ka bi bo e wo sa kwan no so e wo shortcut ya wo fa so na esese ye ko ne ye chi wo busuafo nyina ekogum san se ye ntete pa ene ya mfa ma wo fifie ye sorry ye si efi school ntete na ye enso se wo school ntete na se wo ni efie ntete nka ho a masa forget it nyansa no de enyi enkosi hwe bukulong nyansa enhyeda nkosa make sure say wo fie nyansa e wo school nyansa enu nti ena ye se wo ye shortcut de no na ye chiwa ana se ka bi bo na ufi mu ana se ukoda hospital bi a eno no aban ne de ono wonhwe ho no mo sa because wa so odin na ama na ba ne sa na emo wo ebusuafo ena se ye arrest omo ekokotu na omudi ye esuahunu na che se aye efutudie ama ebusuan kaye no na no na mi gina so atu Ghana for kakra se ye besre ye sorry I say aban ni nye na djuma
sanso na senka Passovers yi aban anya anto ho a obi ba be gina wa be ka se wodu abrochire abe hu se wutwema Passover ho wutwema wadu abrochire na Passover ho no e na wakwa akofa ayi shortcut se wutwa lo ekwema nka ho na bo so nyame yodo muma aban hu henhan ne kakra. There are a lot of things anya ni nyina na se aban no esuma na krofo eba be gina bonten ehye mo kete ansa na maye enuti na make say efie nyansa na ya na ehu nya o de kan school nyansa na ho a say why correct 100%. Enti eno ne sa no wo nam ho a say wankasa wutu hu fo na hu ni say niame ye emwa ade ye wo ho ye ya ye e de ato ho ama me safety enti na ye de ato ho no matter baby a wo ko entem a wo pe no matter nipa wo twen wo ka che nipa ne say wo nkwa ehu hia o say enti say nipa no wo nso nkwa hu hia nipa na wonya ntoboase na wonye de wontwen wo kopim se wo beye de wo beba ana se wo beba be ya de kode na manipa ana akwantu obi mpo a eye ntoboase bia na shortcut na wo fa ne kra no wo ko open tema kofo ka ne kra wo kofo ka na bia na akonya kwanchia ana se different na kwa koto wo kwan so enso wonya ntoboase na wo fa Passover yisu steps yisu na wo fa ya ta friend overhead ya wo fa so na wo see ya na wo koto the next car nke no de bokwa kodu asumdwe mu a eno nso e de enkwa anasa ahun han ebeba enu nti mesre se moma yenye the right thing ya munsusunsu ma aposifo adwuma nso enye den wo mo try se Ghana maiba ebehu so omo ye omadwuma sa aposifo de enso yen ankasa nso ye mom kwan ma omo nya omadwuma pese posi ni gina ho no wo command o say aposifo de say atade tuntum Ghana ye suro isibosifo de no ene beboa nti se ye hwe na se emmoa de ne na aban mesre meka se aposifo no tuntum no na omompe ana se grey no se cream color any black any blue black na omompe ene mesre omo de afa se bosifo no esi krom omo de eba krom a wo mo betie omo na chese bibia adeda na kwemu na bibia ye fine na ha ena meja mo esi na Madina ene akosua pokua ansa aka Kwifidi apa kosua na subscribe to your YouTube channel too much gh na kosua so na follow ye ewo Instagram Twitter wo nim say ho de ho hia me pa na wo wenso na kwasan follow ye o Facebook na ja comment ye comment section ho no afen so share ma all other social media platform bia wo so bia na nyame obechira wo se wo boa yen eye sa ade we makra mo da senne mesen be hia